Bar večer, dobrodošli još jednom u Tildu. Ja sam opet Meka. Radit ćemo bootstrap i layoutit. Zapravo ćemo raditi ovo, a ovdje ćemo gledati dokumentaciju. To znači da, ako ovdje dodate .com u browseru, da vam jedan sajt, možete se registrovati i ne morate za početak, nije bitno, ali znači će vam posle da možete sačuvati neke svoje radove. Inače da, ovo će biti izuzetno kratko predavanje, pošto nemam šta puno da pokazujem, ovdje se sve radi, ovdje se sve čita, ukratko rečeno. Ovo služi da na drag and drop dobijete neki dizajn, pošto mi ne znamo dizajn, ne znamo CSS još kako treba, ne može bootstrap, da dobijemo nešto odmah pa da imamo šta da izučavamo. I da bi počeli sa tim, treba nam u tome da pričali smo prošli put o CSS-u i da on može da se napiše tako da je modularan, u smislu da može da zadovolji više od jedne strane, više od jednog sajta možda, i jedan od načina, jedan od CSS-ova, i tako da se izrazim, je bootstrap i ima neke fine stvarčice koje mi ne moramo da pišemo i dizajnirani odmah. I počeli sa layoutom, ajde krenemo od početka, jeste ova stranica prva koja dobijete na njemu, dizajnirano već izgleda kao nešto, ali krenemo od onog, zove se clear, gore desno, da ne kažem. Sada, sa bootstrapom ima, pretpostavljam da će se tebe ovo svidjeti, pošto voliš te mesove stvari, ima nešto što se zove grid system, u koji sve treba da stane. To znači ako vam je ova tabla ekran, da ima ovako podeljeno na 12-tine, pretpostavimo da su ove nejednake stvari 12-tine, i to se zove grid system zato što bi trebalo da podsjeća na mrežu, ali ne razumijem zašto grid kada su table, zato što gledate ih ovako. Mislim, pod uslovom da smatrate da je ovo jednako. I u ovo sve treba vam kontejner u koji ćete smestiti nešto što vama zapravo treba. Kontejner je, uslovno rečeno, ne radi ništa, samo treba da mu kažete koliko je to veliko, taj kontejner. I sad ako ovdje imate, zamislite da je ovo 12, fora je u tome što možete da radite fancy reč responsive design, ali srpski rečeno znači da kada gledate na tabletu, laptopu, desktopu i mobilnom telefonu, to izgleda nekako, nije da štrči, nije da morate scrollovati puno, nije da ne znate nešto. Da bi izveli to, podelili su ekran na 12 celina i ako jedna celina otpada, moraš da je crtaš dole nekako. To je otprilike ideja. Ideja layoutita je da uradite drag and drop sa polomozgom, što je lepota. I da biste krenuli sa bilo čime, treba vam kontejner za to nešto. A kontejner može da bude 12, sad lupam primere, pa zauzima sve. Može, na primjer, da bude 4, 4, 4, pa bitno da je zbir 12. Pa će zauzeti trećine i sad već kako vi smislite da to nešto treba da izgleda, što je jedan element. I za početak aj stavimo jedan kontejner koji imate u gornjem
levom uglu nešto što se zove grid system. Opet ne znam što grid, tarabanje. Uzmemo jednu 12-icu, ona koja je skroz gore. I to je sada neki kontejner. Neće ono izgledati baš ovako, pošto ima tu dodatne neke kontrole za drag, za remove, za šta god već. Neki imaju još malo više kontrole, to ćemo vidjeti kasnije. I recimo da na početku pravite nešto što će vam trebati na svakoj stranici. Pa šta mi treba, ne znam, meni mi treba na svakoj stranici. Jedna od stvari je, skroz dole ima JavaScript meni u levom delu, i ima navbar. Liči na meni, jel? Navbar u kontejneru. Ima neke svoje varijacije. Jedna od varijacija je ovo inverse. Ako pravimo gotičarsku temu, na primjer, sjajno, i to invers je već deo bootstrapa kao nazovi dizajna. Mislim, bootstrap jeste dizajner. I ima gomila tih elemenata s leve strane, zato sam rekao da će ovo predavanje biti jedno od kraćih. Zato što nemam šta da vam pričam sve na drag and drop i sve što bih vam ja ispričao je povucio ovo s leve strane ovamo na desnu stranu. Tako da će biti više eksperimenta. Ali ono što nije eksperiment je ono što dobijete na kraju. Imate dve zanimljive opcije skroz gore. Jedna je download, jedna je share. Ukoliko ja napravim nešto što je meni zanimljivo, ali ne smatram još uvijek da treba da ubacimo sadržaj u to, nego još uvijek razmatramo kako će stranica izgledati, mogu da vam pošaljem link i ovo sam ja otprilike smislio da izgleda. Međutim, za razliku od nekih drugih platformi, ovdje dobijete na download ima da se downloaduje samo HTML ili zip u kome je CSS, JavaScript, HTML i mislim nešto imidža koliko treba za neki drugi objekte. Naprimjer, u meniju ćete s leve strane naći da postoji nešto što se zove media object, ali ne znam gde je, mislim da je u components. Media object je ono što vam predstavlja, ne znam, jedan tweet. Zato što ima s leve strane, dobro, dva tweeta u stvari, obzirom kako su ga predstavili. Ali, ima sličicu, ima neku vrstu naslova i ima neki tekst. I ono što još neki komponenti imaju, a bitno je, to je opcija well ili bunar. Mislim da ovo ima samo stani iznad njega, well. I kao da ga ukopa malo, izgleda kao da je u bunaru. I to su otprilike svi koncepti koje layoutit ima i dovoljno bootstrapa da znate šta se događa. I ono što je bitno, na primjer, možete da imate da je jedan kontejner 12 veličine, pa je u njemu, ajde nacrtat ću ga ovako malo dole, navbar. Ali recimo sada ispod da poželite da imate 3 najpopularnija posta, pošto eto, desilo se da pravite blog. Možete da ih imate jedan kontejner koji se
skroz gore, skroz levo u onom grid sistemu, označava se 444, pa ima tu, pretpostavljamo da su ovo trećine. I imamo neke objekte koji pomažu. Pomažu toliko što, molim te, komponent, i ima tekst. Recimo tako. U komponentama imate tekst pa možete da vidite kako će to otprilike izgledati, nije baš neki edukativan tekst, ali... I ovo je kompletna ideja. Što znači, ako pogledate malo šta je ovdje zadebljeno u svojoj glavi, kada pravite nešto, treba da podelite ovako šta će stajati. Prvo vertikalno, ne znam, to. Sad ovdje će neki futer, na primjer, biti, koji će isto biti 12, tu je neki futerčić. Šta god već da smislite, ali prvo ovako, a onda ovako. Otprilike je ta ideja, pošto, iskreno, ne znam za vas, ali ja trenutno nisam sposoban da razmišljam o web stranici kao celini, nego, aj kako ovo da podelimo? Aj prvo po jednoj osi, pa po drugoj osi, možda zato što sam završao matematiku pa imam profesionalnu deformaciju, ali meni je ovo lakše bar nekako zamisliti, aj po jednoj osi, pa po drugoj, pa ću vidjeti šta je. I sad ako ste ovdje baš stavili isto 12-icu, a ne 4 trojke, pa dobro, može se zameniti, izgleda nekako vidim, otprilike. Ostatak, igrajte se, bukvalno. Šalno na stranu. Ima još jedna stvarčica koja je korisna, pošto ovo će izbljunuti neki HTML, CSS i JavaScript. Međutim, da biste znali šta Bootstrap sve ima, nije ne pamtim na kojem je URL-u, pa ako na Google pogledaš Bootstrap Components, daće spisak svega onoga što bi trebalo da se nalazi u layoutu tu s leve strane. Nema ih baš, ali je, zapravo ako pogledate ima sajta, on je pravljen za layout, a ne za kompletan dizajn. Bez te neke strane je u redu što nema svega. I lepota je, sve u Bootstrapu je uređeno klasama. Da bi ilustrovao to, pa evo, u stvari prvo što se ovi glifoni vide, to su zapravo klase koje stavite na, ne znam, span. Na manje više bilo koji. Na manje više bilo šta stavite da je ovako, kod koji je span, klasa, koji je već glifon i da je prazan. Čitao se mora biti prazan, inače neka ludila se dogode. Ovo će već nacrtati ovo tu. E sada, ako preskrolujete taj komponent, ima i primjera kako se koristi, ima i bogaoca. Otprilike kada sam video šta ima na components i kako je dokumentovano, skontao sam da će ovo biti kraće predavanje. Iskreno, kada bih počeo pričati o svemu što postoji na Bootstrapu, pa u suštini kopirao bi dokumentaciju, mislim da je sjajno napisano i jednom kada vam layout izbljune sve ovo, možete otvoriti indeks HTML, dobiti isti raspored i onda uglaviti ono što vam primjeri na Bootstrap komponentama kaže, vidite kako izgleda. Meni je bio najlakši način za provaljivanje Bootstrap dokumentacije.
i jednom kad se saživite s tim šta dokumentacija kaže, znate kako da koristite Bootstrap. Tako da, to je to, svaka čast. Manje više, nije vezano samo za Bootstrap dokumentaciju, kad sažvaj ste naučili ste šta da Jupyter.